Kaixo, arratsalde on denori, beste behin batean, oraingo honetan 2026 garren urtean, gaude Garenokun zozketa ospatzeko hemen. Queridos alumnos y alumnas, un año más, este año 2026, estamos para la rifa de Garenokun, y listos con 10 regalos para los y las afortunadas. Amar, Sari, zoriontsu izango zaretenentzako eta zorionekoak izango zaretenentzako. Besterik gabe, eskertu nahi dizuegu, os queremos agradecer a los 147 participantes. 157 partaide, eskerrik asko parte hartzeagatik, hoien artean, 157 horietatik, 82 izan zarete aukeratuak. De esos 147, 82 habéis sido las afortunados que aparecéis en las listas. Las podéis consultar en nuestra página web de garenok.org. Gure web horrian, kontsulta ditzakezue, ikus ditzakezue, parte hartu duzuen eta sarituak izan zareten zerrenda. Bai, eta besterik gabe, goaz, zozketarekin, irrikitan egongo zarete eta, que estaréis deseando. Vamos allá con la rifa. Pulsaré y aparecerá un número de forma aleatoria y ese será el ganador. Agertuko da, era aleatorio batean, zenbaki bat eta hori izango da irabazlea. Prest, denok prest, todos listos, listas? Bat, bi eta hiru. Eta zenbaki saritua izan da 38. Y el número premiado es el 38. Que es Hugo, de Ekialdea, del centro Ekialdea. ¿Vale? Es el primer premio, va para el centro Ekialdea y para nuestro alumno Hugo, zorionak Hugo, Ekialdea ikastetxekoa, zorionak. Guazen, urrengo saria, hemen dago zure saria Hugo, apartaturik zuretzat, bai? Eta guazen urrengo sariduna ezagutzera. Y vamos a conocer a la próxima ganador, ganadora. Hirurogeita bat, 61, que es Iker de Mendebaldea. Iker de Mendebaldea, segundo premio. Iker de Mendebaldea, segundo premio. Iker, zuretzat, saria, zorionak. Para ti, el regalo, Iker. Muchas felicidades. Y vamos a conocer el tercer premiado. Guazen, hirugarren sariduna ezagutzera. Bat, bi. Berrogeita zortzi, 48. Que es Nagore Abad Prada de Ikasbidea. Zorionak Nagore, hirugarren sariduna. Nagore Abad Prada, hirugarren sariduna. Ikasbidea ikastetxekoa. Del centro Ikasbidea. Zorionak Nagore. Ona zuretzat saria. Aquí tienes tu regalo, Nagore. Eta guazen urrengo sariduna ikustera. Bat, bi. Zortzi, número 8. Eta da Ikasbidea ikastolakoa Ian Edroso Bolekia. Hau da
laugarren sariduna, edo laugarren saritua, el cuarto ganador, Ian, del centro Ikasbidea. Eta jarraituko dugu, aurrera ba. Bat, bi, berrogeita hamaika, 51. Y el 51 corresponde a, eta berrogeita hamaika da, Alex, ikasbidea ikastolakoa, berriro, ikastetxekoa, ikasbidea ikastetxekoa, bosgarren saritua. Alex León, bai? Alex, ikasbidea. Zorionak, Alex, hemen daukazu zure saria, besteekin batera. Muchas felicidades, Alex, aquí tienes tu regalo. Guazen aurrera, seigarren saritua ezagutzera. Bat, bi, vamos a conocer el sexto ganador, la sexta ganadora. Berrogeita emeretzi, 59, que corresponde a berrogeita emeretzi da Mendebaldeako Enara Herrero ikaslea, seigarrena. Enara Herrero, seigarrena. Mendebaldeakoa. Hemen duzu, Enara, zure saria ere bai, Hemen sarituak. Bueno, guazen, zazpigarren saritua ezagutzera. Bat, bi, eta hiru. Vamos a conocer el siguiente ganador o ganadora. Hirurogeita hamabi, 72. Eta hirurogeita hamabi da, Ekialdeako Beatriz Lekuona, zazpigarren saritua, Ekialdeakoa. Ekialdeakoa. Zorionak, Beatriz, zuretzat ere, saria hemen, eta aurrera. Muchas felicidades, Beatriz, aquí tienes tu regalo, y seguimos adelante. Ezagutuko dugu zortzigarren saritua. Vamos a conocer al octavo ganador o ganadora. Bat, bi, eta hiru. Vamos a conocer quién es el ganador, la ganadora. 21, número 21, hogeita bat zenbakia. Eta hogeita bat zenbakia dagokio Prosper ikasleari. Zortzigarrena. Prosper Mendebaldeakoa. Prosper Mendebaldeakoa. Zorionak, Prosper, hemen duzu zure oparia. Felicidades, Prosper, aquí tienes tu regalo. Eta aurrera jarraituko dugu, ezagutzeko bederatzigarren saritua. Bat, bi, eta hiru. Vamos a conocer al noveno ganador o ganadora. Berrogeita hamabost, el 55. Y el 55 corresponde a, eta berrogeita hamabost, zenbakia da, Rubén Darío Ramírez, Ekialdeakoa. Bederatzigarrena, Rubén Darío Ramírez. Ekialdeakoa. Rubén, hemen duzu zure saria. Rubén, zorionak, felicidades, aquí tienes tu regalo. Vamos a seguir y vamos a conocer el último afortunado, la última afortunada, con el 10º regalo. Hamargarrena ezagutuko dugu eta honekin amaituko dugu. Sorte guztiontzat. Bat, bi, eta hiru. Hirurogei, número 60.
Unai Sánchez. Mendebaldeakoa. Unai Mendebaldeakoa. Bueno, hauek izan dira, sari guztiak. Zer dira? Badira, aurikular inalambriko batzuk, eta nik uste dut, nahiko politxak eta erabilgarriak gertatuko zaizkizuela. Son unos auriculares inalámbricos que creo que os van a resultar muy bonitos y útiles, ¿vale? Amaitzeko, gogoratu nahi dizuegu, laster ospatuko dugula, elkartasun afaria martxoaren 13an, ostiralean hain zuzen ere. Recordaros la próxima cena solidaria, a la cual estáis invitados todos y todas. Eta zuek zarete protagonistas. Vosotras sois los protagonistas. El proyecto solidario sale adelante con vuestra ayuda. Animaos. Eta ez bakarrik animatu zuek, baizik eta zuen lagun guztiei etortzeko eta guztiok ondo pasatzeko eta laguntzeko aurtengoko proiektuan. Una cena en la que todos sabéis que nos lo pasaremos bien. Vosotras sois los protagonistas, como siempre, y podréis invitar a vuestros amigos, amigas, primos, primas, etc. Y allí os esperamos para pasarlo bien y sacar adelante el proyecto de este año. Eskerrik asko guztioi parte hartzeagatik, besarka handi bat, muchas gracias a todos y a todas por participar, y un fuerte abrazo, eta hurrengoan, espero zaituztegu bai klasean, eta bai elkartasun afarian. Nos vemos en clase, como siempre, y en la cena solidaria. ¡Hola Jesucristo!